iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kumusta kayo, anak ko? Kumusta kan? Okay, mahal, Papa. Kumusta kayo kan Rimo? Awan parikot, Papa. Nasayaan kami, Mat. Sigurado ka? Uwan, Papa. Oh, Apay, ada ka di panagdwa-dwayo iti kasasaad ko, wano panaglangin mo, kaniri mo? amo Milana. Iti may sa alalaki. Awan sa bali amay sa atarigagayan na mga asawa no saan ati maadaan iti anak. Ha? Katamkak, aday tanto ti pakapanunutan ni Rimo asumapol, iti makaipaay ken kuana iti anak. Saan mo't siguro, Papa? Tamarik nagmat, tinapod na panagayat na kanya. Nasayad lang no kasta. Marutawan yun ngagdindin na nga maging gaita, awan pa'y anak yo. Kan may sakalo pa sa kunap. Kat iti urain ton kaano man, san mo ang maipaya ni ti anak? San ka? Uwan, Papa. San nga ta, day tanto ti mangituron ken kuana, sumapol iti babae, ang makaipay ken kuana iti anak? Asaan mo ang maipay ken kuana? Saan asumina iti panunod ko? Tinasaw kanyak ni Papa. Maaramid nga tanilay mo kanyak dayjay. Aklon, saan ko ang maipayan iti anak? Umtas ka diday ta arason. Tapno liputan nak. Sa bagay, no panunutan. Kasla nga awan sirbina, di pa nagtindin nami. Takas lakawaw, di balay mi. Gapu iti kaawan anak mi. Basol ko kadi. No nagbali na kakastoy. Pakabasulak kadi. No may saang alupas. Amang Rimo, saan ko may latawan ti kinaragsak ko no kadwa ka? Kasi itaaka nito. Anyan. Diyan may ladawan ti nalaos a kinaragsak ko. Oh, una yan nga irot ti arakap mo kanyak, love. Apay, saan mo akayat? Limara ko? Oh, apay kit din na saan. Kinapudno na. Kaslak may taytayok iti kaulpan. Iti nalaos aragsak ko. Amano kon kunom lang dayta. Oh, pudno ti bagbagag. Makabartak ti ayat mo, Carla. Marinakmat kit di ti barak ti panagayat mo. Carla. Sabay la ko ma, tagnanayon ka iti sibay ko. Di na ko man pampanawan la. Lading hitag. Ngam, amo matiga po na adim pasamak dayta. Saan ka di? Amok, Nukas nga rod. Maawatan na kumangarod a kanayon, Carla. Dayta lang tikid dawag apaborken ka. kanayon mat kat sipod pa idi. Maawatan ka. Ngam, kidawag amabaling ka di. Dito'y ka nga agpatnag ita. Anya? Please, pangaasim tapat gam ko matikid daw ko kan ka. O sige. Patgat tikid daw mo. Angam, saan to ko man na maulit pa ya? Tamo matiga po na. Pinaragsak nak unay-unay Rimo lang. Ti cellphone ko. Adaw mawawag kat... ha? Oh, apa yung di mo sungbatan? Asino ti umawawag? Ako ni Ella. Apa yung adi mo sungbatan? Saan ka nagdanag? Maawatan ka na? Apa nga netip mo? Amok mat. Kat uray ko na mamawatam. Amo ka nasakit tinakam mo. Uwan, oray ko nagtikas jay. Nasakit nga agpaiso. Awan gapo na ngagsakit tinakam ko. Gaputa, sabi takmat lang itibiyag mo.
Oh, saan ka kumangag sarita iti kasta? Oh, agriring man ang tayta. Sungbatan ko man. Sige, mapanak iti salas tapno jak mangag ti pagsaritaan nyo. Carla, mabitlaan. Awanan, di na kuning kaskaso. Kasano day to yan? Kasano a panawak ita ni Carla? Apay nga ta atis ang bata ni Remo ti awag ko. Itay pa nga umawawag ka. Anya nga tanti napasamak kan kwa na. Baliwag manin nga awagan. Aday ka. Nagring. Sungbatan na ko ma. Madanagan nagpegit di. Ang mga nanyamat din napasamak kan kwa na. Hello? Agyaman na. Tasin nung batang matlang tawag ko. Madanagan na kita yun. Tadi mo sungsungbatan. Apay nga minapagdanagan na kaya. Awan mo't takas ang napasamak kanyak. Kasano? Saan mo matasongbatan tiyawag ko? Nalobat nga ro ti cellphone ko. Sungbatak ko maitay. So nag-charge up pay. Kasta ka di? Damat landline yun dita? Naawan nga ro din iti panunot ko. Kaputan na gato, tinaskan nga ilimpas ko. Ngamrabiin.Ag-overtime nga rod. Kan amangan no marabyanak ko na Iturog ko dito itamangan no may sugalak ngagmaneho. Kat anya pati mapasamak kanyak. Iso Sana bale. Italang mo siguro daytoy. Sige nga Rod. Ituloy mo tar aramida. Sige nga rod. Agyaman nagtamaawatam ti trabaho. Anyakit nga Rodan. Sige, good night. Sige, good night. Love you. Love you more, honey. Oh, anyat mapaspasamak kan ka, Carla. Love, saan ka kadi anaragsak ta agpatnagag iti din nam ita? Oh, apa yan nagsinay kay tinaunag? Amoklatan. Ada di mo nagustuhan saan ka di? Ibang kumano niya dayta? Sangit kamatan. Ada ka ti basol ko? Maawatan ako ma. Tauray ko ng adyak rubang ti masakitan. Tsak maliklikan. Gapo iti sasadak ken ka. Primo love. Amok mati lugar ko iti biyag mo. Nasakit ti kinapod mo. Saan ko akabukbukudan ti ayat mo. Kasla. Nasugat ti puso. Idi nang ko nga ibalikas mo ti I love you iti asawa. Carla. Awan karbang ang agi mo. May nagsakit tinagan na. Tiyak malapdan ti bagi. Saan kong amo? Nangag mo gayam. Tawag lang ang masakitan. Rimo. Adda anak mo itirik na. No pa'y amok no anya ti kasasaad ko iti biyag mo. Akas iti na ko sabi takla ken ka. Carla. Iso ano mabalin? Umanaw ka! Anya? Please! Maawatan na ko man. Juan, maawatan ka. Hindi pala. Nasakit gayam. Ibagbaga ngay ayatan na. Ngam, agapay sa bali ngay ayatan. At nakabingay ko hindi tayat mo. Tita puso. Nasakit gayam no ang nakabingay mo. Kan sigurado akas na ti marik na ti asawa numamuan na. Nasakit gayam. Ay, ayatan ka, Carla. Gustunan, saan ka nagsangin? Tadyak kaya't amakita ka akas ka. Sorry. Hingam. Tsak naminan. Markadan ti na. Carla, Saan mo kaya't nga sakit tinagam ko? Namkas ti mapaspasama. Malatingitan na kan masya nang inibugod ko abagi. Apayakas to'y kinasnastrak ko.
pangasim. Pumanaw ka pa ila. Carla, Pangasim. Kaya't ko tagmay-may sa... o sige. Nuday tati ko nam. Ang amlaglagi pam. Ay ayatan ka unay-unay. Nagsayahat ko manadanggan na tano siyak lang. Ti pangibagmagaam. Ngam tinagas na. Dua kami ti tapusong. Dua kami apang ibagmagaami ti dayta. Carla, Ngaman yan. Anya na nagsakit. Na makabingbingayak lang iti dayta pamatag. Kunak man maturog ka ni di opisina yo? kuma, ngam nabanugag. Kahit ko ti makainan na iti usto. Kahit kung ti maturog. Sige, sumrak ka nga rodan. Mariknak ti banog ko. Saan mo ayilan dito sofa Mabitlaan ta, pasutik na kita sapatos mo. Alpasan na, sumrak ta ni tisilan. Masapol nga agida ka anasaya at iti kama, tapno makainan na ka. Agyaman na. Awan maibaga kiti panangisikasong kanyak. Nakadungdung mo ka. Anyak at nga rodan, asawa ka nga ron. Kang runaan na, ay ayatin ka unay-unay, honey. Ella. Amok, akasta kamat kanyak. Ay ayatin nakmat. Nung pa'y, ada parikot iti biyang ko. Ella. Lading ita. No saan ko ama ipaay dayta, honey. Uwan, sorry. Ngam saan ka ama ipaayan iti anak. Gaputa, ada diferensya ti matres ko. Nasayaat man ta na idawas ka anak ko. Uwan, mama. Mailiwag mat kada kayo. Mailiw? Wano, ada parikot mo. Ha? At siguro saan nyo ang nagkinaawatan kinirimo at ya. Awan, mama. Ngam kayat ko lang tagpalabas iti kanito. Ken, agi anak pa'y lang dito eh. Anya? Uwan, mama. Nangalak iti bakasyon ko. Marik nakakasla na bambanugag. Agpudno ka man kanyak. Ada parikot mo anya. Mama, awan tao nga awan parikot na. Ni ka di rimo? Ne, awan, mama. Saan kan nga aglibak, anak ko? No ba ijak kanunungan ti relasyon nyo? Amok nga awan maaramida. Saan ka amalapdan iti kayat mo? Amok analaos ti panagayat mo kenrimo. Iti laksid ti kinapudnong addan asawa na. Asaan mo amabukudan ti panawen ken panagayat na. Mama, amok mat dayta. Ngam addamot pamabasol ko iti bakik. Iti riknak. Tanagado ti sabali. Iti pay adda sungsungbatan nan kan saanan anawaya. Tinakariknak iti kastoy a panagayat. Maawatan ka. Ngem kayat mo kadi, ti agbalin akabit iti agnanayon. Ti makibingbingay iti panagayat ti maysa a lalaki. Saan, mama? Ngam, anya nga ro ti mabalin ko. Ba't lagaya? Napintas ka. Ken ubing ka pa'y anak ko. Nalaka nga ibaga ti panagisinak, mama. Ngam narigat nga aramiden, tan nasursuro ko nga inayat ni Rimo. Katukat tibiyag ko day tang ayat. Kat ipatay ko lakit di, na isut mapukaw ko itibiyag ko. Ngam ammom aminamaag day tang ayat. Aglanglangoy ka iti basol iti kastangar aramidam. Da kayo adwa. Mama, Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Mabalin mo pa'y nga ilintag dayta. Agpanunot ka kuma. mama, Kayat mo man wenno saan. Masakitan ka. Kasanon, no maamuan to ti asawa na dayta a relasyon nyo. gusto ti ko na, mama.
Imbagak nga umayat at palabas iti oras. Kan paginanaan ti panunot ko. Ngam, sermon mat ti aramida nyo. Saan ka kumaamakaluksaw, anak? Kaya't kalaeng apalagipan, kan ilisi iti agnanayon a basol. Tuy ibagbaga kat pagimbagam, kan panangisakit ko kas inaam. Ada akong dito'y apartment ni Carla. Ang aguray ka. Nakapadlak iti ruwar. Kaya't naasawan awan ni Carla. Apay adi nasungbatan ti awag ko. Anya ti kaya't asawan daytoy. Pimanaw ni Carla. Magagaran ka ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. Ne, anda nagsargang alugan iti batong. Sinurot na ka diniri mo? Anya teramidag. Makisina ka din kenkwan. Anya teramidag kita. Ibagak ka din kenkwan na alipatan na kon. Agsina kami. Apalubusan na kon. Anya tirong bang aramidag. Nana, mabalin ka diya kasarita ni Carla. Mabalin ka diri mo. Sardengamon ti anak ko. Ang ayatak ni Carla, Nana. Kalukwad day ta. Kasano nga ibagam nga ayatem ni Carla? Katataga sa awam. Saan ka kadi amasyan kan kuana? Nana, Daddadaelam ti biyag ti anak ko. Kat no talaga nga ayatem ti anak ko. Palubusam kuman. anya? Pangaasim rimo. Siya kumati denggam. Sardengamon ni Carla. Sakbay asyak ti mangibaga iti asawam iti may papan iti relasyon nyo ken Carla. Anya? Aramidag ti imbaga. No di mo aramidan ti ibagbaga. Palubusa mo ni Carla. Nana, Ikit di puskol ti rupam. Agasam dayta. May turad mo pa'y ti sumango kanya. Idin to tat tinaktakaw wenno may parit ti relasyon nyo ken Carla. jak maaramid dayta. Anya ka tasaanan. Nga oray maamuan ti asawam tar aramidap. Ibagak ken karimo. Maaramid ko ti imbaga. Kat sa anak amang rabraba. Tadyak kayat nga ang nanayon nga aglangoy ti anak ko. Iti managbasol ngaya. Ladingitag ti inaramid ko. Ngamda ito'y tilaglagi pa. Katab ka, amaawatan nakto. No si kakat may san ngay na. Awan ina nga gusto amay rubo iti dakas ti anak na. Tikit di puskol ti rupa na. May tured na pa'y ti sumango kanyak nga ina. Idin to taam mo na kat agdadata abasol ti relasyon nyo adwa. Mama? Tadeta, saan kamot nga anan-ano? Saan kamot anat ay adisimango ken kuana? No nabaulam ti saan asimango ken kuana iti may sangal daw. Mabaulam ti duangal daw. Makalawas, makabulan, makatawad. Aging ga iti agnanayon adi mo makikita. Saan ko apatye? Aga po iti saan yun to apa nagkita. Kat umdas nga ipatay mo daytan. Basta panunutem akabit na kalaeng. Amakibingbingay kalaeng. Kat iti uray inton kaano man. Saan mo amabukudan ti imatang ken panagayat na. Saan kang agsangin? Ti rumbang asangitam ti managbasol a relasyon. Taawan tot masakbayam ken awan maganap mo. Ngamkit di, tungpal biyag abasol. Mama? Ulitag anak ko. Daytoy ibagbaga ket
Ngaman niya tinaramid mo. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Baliwam ti mangrugi. Amok, amasarakam tumatlaang ti lalaki. Amay karila unay di taayat mo. Ano nga ron ti blanom? Nuko na madumagdag kal di altap mo nga adan pagloklokwan ni Remo. Doktalag, papa. Kasi ta, kunak no simrag iti opisina da ngam awan ka nung matijay. Makitam. Ngam nakasagana akon, papa. Oras nga anda natuktalag. Palubos akon. Anya? Nasakit man nga awata. Ngam ad-adaan na sakit. No amok lang arudan nga ada kabingay ko. Kat sa anak pailaan nga amadayokan ko ana. Pulos ngamin nadyak namnamaan nga da diferensya manak ko. Saan ko mat nga amo, papa? No amok la ko. Asaan ko amay paayan iti anak ti lalaki nga ayadak. Sa anak la ko man, anak ikalaysa kan Remo. Saan ang mabalin adi kang makapagsarita kan Carla? Diyak kabalan ang mapukaw iti biyag ko. Ditoy, sa anak nga umadayo dito'y lugar da. Aglalo iti balay da. Dito'y, makitak no rumar. Uray anyat mapaspasamag. Naskan ang makasaritak. At na nagsardeng ang motorsiklo iti batok da. Sino nga taday jay? Lalaki. Dayayan. Napan iti balay da Carla. Ni Carla tinangilokat iti ridaw da. Simrak ti lalaki. Sino nga taday jay? Saan ang mabalin? Uray anyat mapaspasamag. Saan ko nga ipalubos nga adda sa bali. Nga agtagikwakin ni Carla. Uray pakatayak. Magnapay nga umuna iti rabaw ti bangkay ko day ta lalaki. Sakbay ama agaw na ni Carla. Ti cellphone ko. Ni Ella ti umawawag. Hello? Remo, han? Ayan mo? Di mat ko nakasimra ka kiti opisina itay. Kasan nakasimrag ka ako nan? Imawag ak ijay, kat kunada nga awan ka may ijay. Apay, i-check up nak ka di? Saan? Imawag ka. Tay ibagak kumado magasak nga umuna iti opisina. Sakpay ama para ijay mall. Asidag gamin iti mall ti opisina yung. Pasensya ka, no di mo nagustuhan ti inaramit ko. Saan nga iti dayta? Siyak ti rumbang agkid daw iti dispensar. Kilaat nga nga da breakfast meeting ko. Iso ajak na ipakamukan ka. Okay lang. Sige nga, Rodan. Aramida mo ti trabaho. Bye. Bye. Pumanaw akong dito eh. Ang mga noan niya pa iti maaramid ko. Diyak magustuhan ti na imatangag. No siyak, di da pastrakan. Ngam no sa bali. Mismo pa'y ani Carla tinangilukan. Saan ang mabalinda ito eh? Anya kadit na pasamak yung agayang kan Edmond. Nakapigpig sa tiboses mo itay agsarsarita kayo. Pinapanaw mo matlata na kasla na nga bugiti aso. Kas dyan ti rumbangkin ko na, mama. Nakibiyang. Man nakibiyang ko na. Wan, awan ti asino man ang makibiyang iti pakasak ng ti puso. Nga agpapan kanyak nga inam kasta. Ladingitak, mama. Bukod ko arik na daytoy. Pakasak ng ti puso. Wan, pakasak na ngagpay sa tipuso. Gamsaan nga umno. Saan amay kanataday ta arik na. Tabasol ti panagayat mo iti addaanan na asawa. Basol ko kadi, no isot nakarik na iti ayat. Nalawag a basol. Tasaanan anawaya ti tao nga inka inayat. Isaksakit na kalaang ni Edmond. Nasingpad abaro. Kas may sa agayam. Di na kayat amay rubo ka. Agyaman ka kidi, ta isakit na ka. Ay, saan apa nang isakit, mama? Pan nakibiyang? Kan awan karbangan na. Ay, saan ko nga mo?
Di adal ka mati kunak. Ngam nagbalin ka amaag, gapu iti dayta ubaw a panagaya. Panagkunam... Astunan, mama! Ah, Saan kayo agdanag? Tapno awanan sermonan nyo. Agsubli ako ni apartment ko. anya? Apay anak ko. Awan ka din serserbik ka inam. Saan akong anapatagkan ka? Taawanan apulos ti denggam asaw. Linaksid mon, anamin pinsan ti kinainak. Pakawanan dak, mama. Tandak namin ang maawatan. Ay ayatak neri mo. Kat umdas nga ipatay ko na mapukaw ko itibiyag ko. Maawatak ti adaarik nam anak ko. Tanapadasak mo tinagaya. Tilaan parikot. Kat adan agikot kenkwana. Adaanan asawa. Kayat mo asawa. Kayat mo akabit ka iti agnanayon. Dahita ko mati panunutem anak ko. Aramatem mati panunot mo. Saan laeng at puso. Ako nakmano ano ti aramidam ako na medya opisina yo. So anasapa ka arin mo ritay. Medyo nasakit yung ulok. Iso na gawid akadagos. Linipas ko lang ti meeting ko. Kayat mo ta. Masahiyan ka tapno makaginawa ka. Saanin? Makaginawak mo't nga tanong may turog ko. Iso O sige, sumragak pa iti silagta. Anya ka taki mapaspasama kiti asawa. Sa bali ti madmadla ko kinkwana iti kalapos Saan ka ba to? Wano babanti adi makadla. Makarik na hakmot ka. Saan ka mabalin? Nga aguli makaklatan. Nga ako magaklatan iti suli ako nada. Naskan amamuak na niya na ito. Sapay lang ma. Awan takas amaduktarak. Isunsa da ito imbaga ni papakanyag. Pimay sunsa. Dahito tinadlaw ko. Kan napasamak iti kalabas, papa. Di husto, timagakan ka. Kanayo na marabyan na sumangpa. Porque nag-overtime ka no. Uno saan? Masapa arumar. Tada breakfast meeting na. Uray, tipan nakilangan naking ka na lamiis. Kasta ka di. Kasta nga ron, papa. No sumangpat. Agdiretsyon iti kwartumi. Porque nabanog ka no. Anyala ditan. Iso na ito ang tibagbagaking ka, iha. Adapay na minsan. Parbango na si mangpat. Ngam impakada na kanya. Amaturo ni di opisina da. Ngam si mapot matlaang. Nabanog ka no. Iso nagawid matlaang. Kayat mo ka di akasarita. Saanin, papa? Amang ano makaluksaw. Kung ibaga na nagpulong ak kada kayo. Sige, sige. Awan sa baling aramitin ita. No saan amang paliiw king kuana. Sapay lang ko, ma. Pasaan apo may sa timbagayo kanya. Saan ko lakit ting amo? No kasano nga awatak? Masapola nakasagana ka. Tadagkal ti kapuno apay, amaramid. Wino na aramid ti asawam, ti bagbagakin ka. Sinalbag. Anya dahito ang mapaspasamak kanyag. Saan asumina iti panunot ko tinakita kitay. Saan ang mabalin nga dati sa bali ang mangagaw ka ni Carla kanyag. Kas itinakunag. Uray pakatayag. Nakasagana ak basta jak mapukaw ni Carla. Apay. At akadi sa bali pa'y alalaki iti biyak ni Carla. Malaksid kanyag. Jak ipalubos. Masapol asyakla ang tipagpaayan na. Awanan sa balipay. Katno adta. Uray nga tais pakatayag. Mabalita ka dito sa rita, Remo? Makaturturog ag. Kahit ko taginanakan maturog. Kasta kadilatan akanayon, tunggal kidawag ti panagsarita ta. Irason mo, ti panakaturturog mo. Imbagak matan kan ka anasakit ti ulok. Kan madmadi ti bagpagik. Apay, anya ti parikot aya? Kastalatan! Amok! Ada pagsaksak
masakitan ti ulo. Awan talinaay ti panunod mo. Tada pa kariribukan. Anya day ta nasasawam ita? Sa anak abaturi mo. At darik na. Kan agdamat mapalpaliiw ko. Ibagamlaan. Nodan sa bali ang asarakam. Sa bali kaitan. Dakulan tinagbalik. Huston, di mo amuti bagpakam. Agim imon ka iti hangin. Sapay na kuma. Pakastang paiso. Sapay na kuma. Tanagbidutag. Tanumaduktanak nga da sa bali ang paglukluk ko. Diyak amon asaritaan. Ela, Saan aga po? Tawan anak ta akat laklak ang matan timang talikod kanyang. Saan ko nga ipalubos akas talatan? hustunan. Amom, awan sir-serbi da kita nga ibagbagam. Tasan apod no ti atap mo. Awan babae. Awan. Agat atap ka lang iti angin. Nadalos ti konsensyak. Nalakalaan nga ibagatay ta. Nadalos ti konsensya. Ngam sa balit ti sao iti aramid. Mabalin ka di. Kaya't ko ti agina na. Nasakit ti ulo. Kat ad-adda sumakit ka dagita nga ibagbagam. Awan ka es ka na. Awan kas ka na kan ka. Ngam siyak. Adda. Gaputa sa balin ti madmadlaw ko kan ka. Kat di nak mapabasol. No kastoy tirik na kan panunod ko. Tasikamat laang ti mangmangtad iti mutibok nga agata. Anya? Iso asiguradwam. Siguradwam asaan apod no ti atap ko. Tanong pimod. Nasakit man ngam awan mabalin ko. Agsinatan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anya na ito yun ang mapaspasama kanya. Bayat ti panang dangdangag ko iti kanta. Mapampanunot ko mati relasyon mi ken primo. Ti sitwasyon mi. Nangro na ti sitwasyon ko ken kuana. Agnanayon ka di ang maikadwa a babae iti biyag na. Akabitak latan. Nga iti uray inton kaanuman. Kat saan ko amabukudan. Makibingbingay ak latan iti pamatig na. Adyak mabukudan. Wah! Saan ko matakayat ti kastoy a relasyon? Ti kastoy ang sitwasyon. Ngam, apay. Apay nga isupay ti inayat ko. Amok asipod pa'y abasol. Ngam napigpigsat ti goyod ti puso. Ngam ti panunot ko. Diyak kayat ti kastoy. Ngam, ad-adda ang nagturay ti puso ko. Ngam anya ti aramida kita. Kidap ka din kinirimo. Apalubusan na ko. Adda nagsardeng alugan iti batok. Sinurot na kadiniri mo. Anya taramidag. Makisina kadin ken kuan. Rimo. Pangasiyo na na. Kasaritak ko man ni Carla. Talaga na puskol matirupa man niya. Imbagak lang arudan adikan agpakpak ita. Kan sardengamon ti anak ko. May kamanan. Lading hitak na na. Nga ore pagsasawanda. Awan anyaman na kanyak. Tinapatagkat makasaritak ni Carla. Pangasiyo. Awan dito iti anak ko. Nakita kidi kalman. Ngam saan ako na dimanon. Imposible nga awan. Sanak matla nga pumanaw dito eh. Aging ga iti didak palubusan ang makisarita kan kwa na. Pagbalbalin ng dagpay nga ulbot. Nana, Nagawan abain mo. Siyak abakbakatan. Pagbalbalin ng nga ulbot. Sige. Aguray ka iti aging gat kay kayat mo no dama uray mo. nana, Sige. Nuday tati kayat mo. Adakan ka. Ngamlading itak. Ipakaamok daytoy iti asawam nga adda ka ditoy amang gulgulo ken Carla. anya.
Maaramid yun dayta. Nga uray mairamraman ti anak yo. No dayta ti kasapulan tapno magupad ang ti kinamaagyo adwa. Anya? Kay kayat ko pa'y nga agladingit ti anak ko. Ngam titong palbiag amay lumlum iti kapitakan. Gapo iti managpasol a relasyon nyo. Tadyak ipalubos dayta. Nana, Mama, palubusan na kami ngagsarita iti maudi agundaway. Panawon na kami bit, Mama. Agsarita kami iti maudi agundaway. Carla, ay ayatan ka. Ay ayatan nag? No ay ayatan nag? Ngam saan ama ilibak? Ama kibingbingayak lang iti dayta a panagayan. Taad dati asawam nga ay ayatan. Sigot mat nga among nga dan asawa. Saan punta nagilimod ken ka? Juan, kat akno nag-anagbidutag. Saan gayam arumbang daytoy a panagayan? Maawatan nak kuma. Tinaskan kat naragsak ta. Nga uray addamay sa aparswa nga agladingit no maamuan na ti aramidan ta. Carla, Saan kun akabaulan ti agnanayon ang masaksakitan? Taamok adi kanto mabukudan, Rimo. Nga agnanayon na akabit mo laang. Carla, Iso anak kaikideng akon. Agsinatan. Ah. Palubusan na kuman. Taamok nga awan tuti pagbanagan na daytoy. Tadwa kami di tapusong. Lipatan na kon, Rimo. Dayto yan ti maudi apa nagsarita ta. Tamo, iti kanito ang maamuan ti asawam daytoy. Masakitan lakit di. Kat amok tirik na ti addak kabingay na. Tauray awan karbengak ngagsakit tinakam na. Tamakibingbingayak lang iti nasao apang matag. Ngam nasakit gayam. No di mo mabukudan ti may sa abanag. Iso maawatan na ko ma. ang jak ka ba lang ti pan nakapuka mo iti biyag ko? Amon, no kasano ti panagayat ko ken ka, Carla? Amok, ngamsang amabalin nga agnanayon latan. Amakibingbingayak iti daytang ayat. Dayta ko mamut ti maawatam, Rimo. Kano talaga ngay ayatan nag? Patgantikid daw ko. Palubusan na. Ang Panawan na kon, Rimo. Pudno. Nasakit daytoy apa nagsinata. Ngam naskan nga aklunan ta ti kinapudno. Taamok nga oray sika. Amom no anya ti kaipapanan ti kastoy a relasyon. Saan to ama taginayon? Saan ka di? Kan agbalinta ko maanatibkar nga agpadpada. nagsakit daytoy ang nagtungpalan ti relasyon ta, Carla. No nasakit para ken ka, mas pay nasaksakit kanya. Tanasursuro ka nga inayat. Ngam para iti may sa aparswa. Naskan nga awaten tati kinapudno. Asaan ana ituding apara kadata ti tunggal may sa iti agnanayon. Iso nga iulitag. Palubusan na kuman. Masaya at nakapagsarita kayo matlaangan. Ng maudi ko man. Uwan, mama. Saan kayo magkanag? Tapay patagkukin ka ngayon. Denggan na kuma. Tapagimbagam day ito ibagbagag. Uwan, mama. Tauray anyat ar-aramidam. Kabit kantulat. Ket kasanon, no maamuan dagiti kalugaran tayo. Wen, maibagam nga awan bibi ang da itibiyag mo. Ngam panunutem kumati kinataom anak ko. Gapula ang iti managbasol nga ayat. Maibabain ka? Kaya't ko alam masaniti arak ti sakit tinakam ko. Dahito lang ti makatulong kanyag.
Tapno maiwaksik tinagbanagan ti ayan ayat mi ken ni Carla. Jak pulos namnamahan. Akas to'y ti pagtungpalan ti amin. Apay akas jay ni Carla. Adawag ko. Kat ni Ella. Hello? Ayan mo ka din. Rabiin. Kanapa yati kasi market yung opisina yo. Ah, Anya ka ti mapaspasamak kan ka. Di mo matgarod ibaga kanyak na anya ti problema. Tapno amok matar aramida. Saan ko akayat? Nga agpugpugto ak iti agnanayon. bye. I-off ko lang ang cellphone ko. Saan ko akayat nga damang singa kanyak? Nga agpapankin ni Ella. Aginumakit di. Aging ka iti mabarta ka kiti kastaunay. Ajak ammo ti lubong ko. Tapno malipatak tinagbanagan ti relasyon mi kan Carla. Matayak pa'y katkuman. Tapno aggibos lakit nga rodan ti amin aladingit ko. Kapo iti nagbanagan iti ayan-ayat mi ken Carla. Urayan niya ti aramidag. Saan ka makaturong? Ang panunutaglat na ni Raymond. Andang tay kibalay. Kan... Apay nga inidap na di cellphone na. Nalubat nga ta. Saan ko mati na maawagan? Madanagan ang unay. Kasla na kainom, iti pa nagsarsarita na itay. Anya taramidag. Diyos ko. Anya kat nagpahiso ti mapaspasamak ken Rim. Anya kat ti mang purpuri-puri ti panunot na. Agpakadak ken papa. Agawit ang matlaan. Kaya't mo asawan. Agawid ka matlaang iya. Uwan, papa. Paitulod kan kaninatan. Saanan, papa? Adamat lugan ko. Kung kabaulak matang maneho. Ngam rabiin. Ang mga nun niya ti mapasamakin ka. Sige, papa. Tapno saan kayo magdanda nagtumanin kanya. Di manong natang ti mga maneho kanya. Mapit lang nga rod ta. Ayabak. Kat di uri agtaksin tulangan wag suble. Uwan, papa. Agyaman na kiti concern niyo. Agan nadkaiha. Saan ko akayat nga dadaga sa mapasamakin ka? Saan da kapag danagan, papa? Natib ka rakon. Nakasagana akmat iti pagbanagan ti panagden nami ken Remo. Nabartag ka. Wen, naggapam. Saan ka din bagakkan ka? Nga dak iti balay mi? Sinarong karak ni papa. Sinarong karam mo no anya lati pulong magkangkwanan. Okay. Ah, Aklunak. Imbagakkan ko anak ti sitwasyon ta ita. anya? Sige, maturog ka kiti. Saan tamat lang nga makapagkinaawatan? Tanda ka iti impluensya ti ara. Anya? Ngam saan ka maturog iti kwarto? Ah, Maturog ka iti guest room. Saan langit ni ngagpito? Adda na dagsan aparikot na. Kat isot ibarbarat ka na. Saan ati mapaspasamak kada kami? Saan akong patingga? Naskan ama-amwak. Wano matuktalang tigapunan amin dagitoy. Kat no ang tamati ang matuktalak.
saan abumdang amang isinak kanakwan. Agyaman at tanadanon ka ba di balayo, Rimo? Papa, Kasarita ka, lalaki iti lalaki. Saan ko akayat nga dadaga sa mabasama kiti anak ko? Gapo iti aramidam ita. anya. Lalaki ta ngagpatpat na Rimo. Kaya't ko tinasaya ta sa rintaan. Papa, Amo, atempod no ti anak ko. Kat nagigtutak. Saan ko anam naman da jay? Tiga po na, nuapayasan na ka ang maipaayan ni ti anak. Ngam saan ko madayjay di panggabwa mamang loko iti anak ko. Tasan nabasol no may sama na lupas. Papa. Mawatang ka mo di. Kas iti nakuna. Lalaki ak. Kan lalaki ka man. Naturalan no mga asawa tayo, kalikaguman tayo, timadan iti anak. San ka di? Uwan, Papa. Ngam nakunakon. Sana basol nila no may sama na kasjay. Katitikano man san naka maipayan iti anak. Papa, Di kayat ko lang ay bagaking gaita. No ka po iti day di arason kat mga lakay ti kabingay na di tapamumatag mo. Nasaysayat lang nga agsina kayo. Ngam dagsag sa gaba iti dinam. Kinasarita na kagayam ni Papa. uwan. Saan kong amo ha kinasarita na ka? Nalapit. Inarabid na lajay. Tapumana. Kasta ka di. Nga mapagpit lang ijay Canada nga ayan ti kabsat ko. No anyaman ti imbaganakan ka. Saan mo kumakagura? Kas may sang ama. May saan naganak. Kitkitaan na lang ti pagimbagan. Wano pakasitnan ti anak na. Ella, Kuma, ibagam kanyak no anya talaga ti mang burburibor kan ka. No atan kasukat ko, wano kabingay ko di tapuso. Ibagam laang, tanakasaganak nagsakripisyo. Tangay saan ko ama itad ti kalkalikagumam nga anak. ha? Ita, ibagam man kanyak ti pudno, Rimo. Ada ka din mangipaaykan ka iti anak. No ata, saan mo puman nga ilibang? Tasyak pa'y amis mo, ibang yawat kan kakinkwana. Anya. No anya timbagak. Aramita. Nasakit man. Ngamnas ka nga ibtura. Tauray agdandan natan to. Awan tumatla ang nasaya at abanagan na. Tamo, nga awanan patag ko kan ka. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asin iti... Si kapatid ni Carla. Uwan, siyak. Siyak. Amunag ka di. Kasla, nakikita ka idin. Ngam, diyak malagip no sa dino. Kan, kaano? Amangan no nakitkitam iti wallet ti asawak ti picture ko. Kaya't mo asawan. Asawak ni Rimo. Wa, siyak laang ti asawa ni Rimo. Imayak. Ngam saan nga umay mangrapot wino mang kabil ken ka. Ano nga ron tigagarang? O may naksidiran? Sige, aramitim lang ti kayat mo. Ibagam ti anyaman akayat mo nga ibaga. Nakasaganak nga oray kabilan nakpay. Tatipod no mat anag basulak. Ngam, ibagakan ka. Saan lang asyak ti sidiram. Taad damot basol ti asawan. Ampang kakit di Among nga da asawa na. Tinutupampay laang. Kas nagunak.
Kabilan nak no day tati, makapalagan iti rignam. Gapo iti inaramid ko. Wino, panang tutup ko iti asawam. Sige, sige. Kabilan nak no day tati kayat mo. Di na ko mapilitan. Kas nakunak, aramidam no day tati makapalagan iti kaunggam. Pilitan na. Tinampanak? Hintulok mo, akabilan na ka. Wan mama, barang naisot makapalagan itirik na. Isuday tuyin ti ibagbagak payla itikan ka anak ko. Mama, Kat, hanya ti kunana. Di na imbaga, asinaam ti asawa na. saan mama? Kalpasan anatong panak. Nagdardarasan na pimanaw. Sigurado laki ti, asitaran na itat asawa na. Adda kadakwadan day ta mama. Total, ginupod kun ti amin kada kami kinirem. Anak ko, anya day tuyin nga inararamid mo. Anyaman ti banagan day to'y anaramidak mama. Nakasagana ak. Naman nagtakakon, papa. Inaklunday di ang babae. Awanan pain alalaki. Makita na. Saan, papa? Siya akong ti makamukan ko, na. Sa nabalit ang gawin ang padlangin to no may alawas. Naili ko mat hindi kapsat mo dito Kanda kiti ka anak kam. Papa, Nasken nga grinisod kami iti awanan pain alalaki. kasi itinakunak. Siya akong ti makaamu, papa. Saan na kapag tanagan? Ipakaamukla ang tinaduktara. Sige. Katanya nga rin ti planong mita. Tapno nawayadan. Isunti ikabalay na iti balay mi. Hindi Uwan, papa. Agawid ak iti balay tayo. Tanoag na agad ak iti balay mi. Saan kunto amay liwliwag ti amin. Nga uray papanawag nubila. Sige. Noon niya tinasayaan. Ken makapagin awakin ka, aramidam. Agsarita tanto itong sumangpetak. Uwan, papa. Kasarita ti awanan bay. Katapaman ang makapagsarita kami. Umanaw akong iti sinong na. Kat di na malapdan. Agandad ka, iha. Uwan, papa. Kasta pay. Bye. Bye. Kasarita ni Rimo. Kat ora mismo. Umanaw akong ito'y. Ela, agsarita ta kuma. Talaga kang sarita ta. Kat maudi da ito yan apa nagsarita ta. Anya, Ada ko madamagag kan ka. Kat ibagang kumatipod nyo. anya dayta. Inayat mo ka di. Tay Carla. Sumungbat ka. Inayat mo ka di. Aklunak. Inayat ko. Sino ti ad-adangay ayat ng kada kami. Pangahasim. Saan mo na damagan? Ibagang tagpaiso. Sige. Sa anak naglibag. Agpada kayo ngay ayata. Agpada kayo anapatag kanyak. Aniya. Bakawanan nagkuma. Ngamday tatipod no. Saan ko analiklikan tinagayat iti sa bali. Ngampat yun nagkuma. Ay ayatan ka. Saan ang nagbaloy ti panagayat ko kan ka. Dak kayat ama pukaw ka iti biyak ko. Iso nga. Gusto na mo. Sumarteng ka na. Saan kun akayat adang ganti ibagam. Pauray anya pa iti sasawam ita. Saan kun apat yan. Ela, Day tati pagsakitan tinagam ko. Kapulangan ka saan ka amay paayan iti anak. Simapulkan iti makaipaikin ka iti dayta. Ela. Inaramid ko mati amin kabailak nga iserbikan ka kas asawam. No pay jak may paayday taabanag kan ka ti anak. Pakawanan na kuma. Ulit-ulit at agad daw iti pamakawan kan ka. Itapay lang. Putdukon ti amin kadata. Pumanawak. Tapno maikan kayo iti na anay agundaway. Anya,
Panawan na. Tanya pa'y ti aramidag ditoy. Kat nalpas na kun nga insukat. Isang patmun titoy day a babae. Kat sapay lakom. Tamay paayan na ka iti anak. Dapat patlaw ko iti anak ko. Sapay ako ma. Tasaan na po no ti atap ko. Saan at laki tingagpitot? Karlanak? Mama, malulawag. Diyak mawatan na ito yariknak. Sige, iyan na nam. Umay ka. Asibayan ka. Amangan tumatumba ka. Agyaman mama. Ngala, iturog mo no iso. Madamdaman to ti panagsarita ta. Tada ibagagkan ka. Naisaganak amin ang arumbang alaak. Agawin ako ni Ijay family house me. Kat Ijay nga urayat ti isa sangkot ni Papa. Anya ti kaya tasawan da ito eh. Talaga ka ti panawan na. Naskan ka di ba'y atamaga? Imbagak magtankan ka. Itid kun iwaya-wayayo iti dayjay a babae. Ella, Saan kun akabaalan ti makidanakan ka? Kalpasan ti amin. Narigat tagpamarang. Kat daytoy ti kasayaatan ama aramid kadatay. Ang sinata. Total. Awan anak ta. Kan iti uray kaanuman. Saan ko amay paay kan kadayta? saan? Saan ka pumanaw? Ay ayatan ka. Diyak kaya't amapukaw ka itibiyag ko. Saan mo akayat? Dayta ti pudno. Ulbot! Sumardeng ka ban, Remo? Di nakmalapdan apumanaw. Si kamat laing tigapuna. No apay akas to'y ti pagtungpalan ti biyagta. Pangasim. Di Ella, nakarakupan! Di naksagitan, Remo. Tamadurmanakan ka. Ladingita ka. Nga marugitakan ka. Tamok asaan langan at sisyak ti arakupa. ang Pangasim, palubusan na ka. Di naklaptan. Taday to'y laang ti makapalag at tiriknak. Among ka di, ngagar-ari iti kaunggak tigura. Kaday to'y laang ti pamuspusan. Ti umadayo iti danlaman. Kanagyaman ka. Taikan kayo iti gundaway nga agden na iti babae nga ay-ayatam. Kan nangisukatam kanya. ang Ella. Tangay day ti pakaragsakan. Tamok, analaos ti ragsak mo iti sidong na. Palubusan ka rin mo. Nupay kas lamabiyat ti barukong ko. Kapo iti saam nga impaay mo apanang lipot mo kanya ka. Ikarigatak nga ituran ti saam kanpait na. Katsapay lakum. Tadumtang to ti aldaw amalipatam. Muno maiwaksim day to'y amarikrik na. Ella. Nasakit man tirik na. Palubusan ka. No dahil ti makapalagan ni tirik na. Ngam ibagat kan ka. Maladingitan ak iti kastoy ang nagbanagan ti amin. Saan ko apat yun? Amaladingitan ka tayo naramid mo. Katamok, anaragsak ka iti din na. Tangay kinunap nga ayatan. Ngamti kayat mo ama pasamak. Adwa kami, saan ama baling? Diyak kayat nga dakain inagaw ko, Remo. Kaya ko alam mo sa niti arak tila dingit ko. Anya daytoy apanusa. Daytoy kaditidusak iti naaramit ko abasol. Ti mapukaw ko dagiti dua babae iti biyag ko. Dakarla kan Ella. Nasakit unay tireknak. Malading hitanak gapo iti napasamag.
Saan ko akabailan nga awatan daytoy? Ken saan ko apulos? Namnamaan akastoy ti pagbanagan ti amin. Unay mo ti kastoy anak ka pa ya, mama? Anya nga ro dita? Awan sa bali apa basulag. No dito'y bagik matlaan. Ta nagbalinak amaag. Nagbalinak asukir nga anak. Hala, saanan aday tati panunutag maanak ko. Mama, kasano nga ro doon to inawag? Anya ti aramidag? Biyagam, anak ko. Ipas ngay ko ti anak ko nga awan mabangunan na nga amana. Nang runa kat nagsina kami kiniri mo. Saan ka ngagdanag? Adaak dito'y amang tarabay kan ka. Kada kayo, aging ga iti si bibiyagag. Adaak nga inam. Anya da ito ang aramidag iti biyag ko, mama. Ngam tikid dawag kan ka, anak ko. Pangaasim. Oray na addaan kayon iti anak kanri mo. Saan mo nasubihan? Day talaang ti maudi akid dawag kan ka. Oray kasano siguro arigat. Kabailan ta abiyagan ti anak mo. Awan, mama. Saan kayo nagdanag? Saan ako nagsublikan ko, ana? Takas lamaduyok ti barukong ko kadagiti imbagbaga kanyak ti asawa na. Nasaya talaga hawid kan di balay anak ko. Uwan, papa. At yagar ti planom. No kayat mo mapan kay di Canada. Iti ayan ti kapsat mo tapno may liwag mo ti amin. Papa, Patya ka nadardara si pan na kay liwag mo iti amin no umadayo ka pailaan. Kat agsublikan to no nalaganan ti barukong. sige, papa. Panunutag. Awan ba't parikot mo? Ta-open tourist visa ba't yadaking ka? Uwan, papa. Panunutag pa. Adalaan kahit ko ang masigurado. When maamuan ita. Anya da ita? Adalaan kayat ko aduktalan iti dayjay a babae. Sika? Uwan. Saan ka nagdanag? Sa anak na imay, tapno agis skandalo no tapno sa atan ka manen. Kasta ka di? Mabaling ka dito sumrat. Tagsarita ta, nasayaan. Sige, sumrat ka. Sige, magtubo ka. Agyamanak. Anya ka diti maipay ko ken ka? Adalang kayat ko amauman. Kat ibagam kuman tipod no. Maipapan itian niya? Ulitag. Saan ka ngagdanag? Ta ibagak kan katipod no. Inted kun tiwaya-wayayok kan rin mo. Anya? Iti ababa asarita. Nagsina kami. Imanaw akong ije balay mi. Kat mabalin na kan nga iyawit ijay. Ha? Tay tatipod no. Nga madalaan kayat ko amaamuan kan ka. Kas itinakunak. Ibagam kumakanyak tipod na. Anya ka dito? Masikog kakadin. Kuha. Saan mo nga ilibakpay kanyak? Ulitag. Inted kun tiwaya-wayayo ado. Mabalin nyo latan ti agdan na. Ta ipagnakmatan ti legal apan nakawaswas ti kasarmi. Anya? Sumbatam kumati sa ludsod ko. Uwan, aginawag. Duan abulan tin inawag. Kasta ka di. Sige, agyamanak. Agyamanak. Kasta pa'y. Ela, agyam... Ela, Nakurang pa'y dayta. Among ka di. Akayat ko
Ela. Amok ang nalaos tiguram kanya. Amok. No kasano asakit tinakam ti agar ari itakin ka. Sige. Ipapas mo ti luksaw mo. Saan ka alapdan? Itsapay la kuma. Tama pa kawan nakmatlaan. Sapay la kuma. Tasublan nakmatlaan. Tadyak kabalan ang mapukaw ka itibiyag ko. Panagpunam ka di! Katsubian ka ba ita? Tamasikugan ti babae! Anya. Ni Carla. Masikog. Saan ka alapdan? Itsapay la kuma. Tamapakawan ng putlaan. Sapay la kuma. Tasubyan nakmatlaan. Tadyak kabalan ang mapukaw ka itibiyag ko. Panagkunam ka di! Katsubian ka ba ita? Tamasikugan ti babae! Anya. Ni Carla. Masikog. Talaga ka di? Adi mo sardigan ti anak ko, Rimo. Nagawan matan abain mo. Nauli mo kan tibiyag ti anak ko. Iso ang mabalin ka di? Di kan umumay. Saan kan ngagpakpakita kan kwa na? Inaramid ko matnana. To'y talaang. Tadyak mabalin abay-bayan. Ti panagsikog na. Aniya? Abmum amasikog ni Carla? Wan nana. Nakaamuam? Kan Ela. Agpakpakasi ak nana. Palubusan dak kuma amakisarita kan Carla. Nga uri apagbiit lang. Kunak mata pumanaw kan? Saan ka kadi amakaw awat iti sao? Kahit kula nga makasarita nana. Talaga nagpuskol ti rupam. Saan da ka akasapulan? Kabailan mi abyagan ti ubing. Pamangnamnama kami adakkel ti kaasi ti apo. Agyaman na Carla. Tainig ka nakitigundaway ang makisaritakan ka. Imbagak ang maudi day tuyan apa nagsarita ta. Ngam, sige, talaga ang maudin day toy. Ulitak manan, saan kan tukuman nga agpakpakita no saan mo akayat aguraan katong palbiyak. Apayanas kan nga ilimod mo ti kaddan anak ta. Gaputa saan ko na kayat tiriribok, Rimo. Takdirak ti amin. Siyak ti amata si kugmo. Iso adi mo kung maipaidam kanya. Lading ito, Rimo. Nunam namaam nga agsinugbiyan ta, gaputa addan anak ta. Nagbidot ka. Anya. Nalawag mo't nga tantimbagakin ka. Saan mo kadi akayat abaliwan ta ti mangrugi? Buklan ta ti pamilya ta. Pamilya? Amangan no saan mo nga ti sasawam? Saan asyak ti pamilyam? At sa bali ang pamilyam nga awan sa bali no saan ati asawam? Ngum addan anak ta. Idinto adinak maipaayan iti anak ni Ela. Pangasin, agpatingga di tanti amin. Apay, kayat mo kadi, amabalod ta ato ha? Kat agbanag to, nakakaasi ti ubing? Anya ang mabalot. Saan mo kadi nga amo, amabalin na ta, apaibalod ti asawam? Napanunot mo kadi day ta, ha? Carla, Usaram kumamot ta panunot mo. Saan lang aday tarik nam ti pagturayam. Tadin tumapasamak ti kayat mo ang mapasamak, taaddan asawam. ang kagurguran ako na Ela. Nang runa, tanaam mo na nga addan anak ta. Ladingitag, nakaamiri sa kon. Kan saan ko kayat atong palbiag nga aglanguyak iti basol. Iso pangasim, palubusan na kuman. Pangasim, kasyan na kuma. Siyak tirong bang akasyam. Ipagpagapong lang iti ubing. Subliyam ti asawan. Kat pasublim ti nasaya at alinangan kan relasyon nyo kas agasawa. Agkid daw ka iti pamakawan na. Gaputa, nadagsan ti nagbasulam ken kwa na. Kangurunahan ti amin. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Saan ko nga mo? No kabailag alabanan ti ladingit ko. Ulitag,
Maudin daytoy apa nagsarita ta. Pangasim. Maawatan ka, anak ko. Amok, anasakit tinagbanagan ti managbasol a relasyon nyo kenrimo. Mama, Ngam husto ti pangadeng mo. Saan ang mabalin nga agnanayon nga aglangoy ka iti basol? wan mama. Ipamaysak tulaangan ti pamatik ko iti anak ko. Husto ka. Kat saan ka ngagdanag? Agingga iti si bibiyagak. At daak amang saranay kada kayo adwa. Agyamanag. Tauray nagbalinak asukir kada kayo. Saan dak abinaybayan mama? Apay kumaabaybayan ka. Si kalaeng tinabati apakalaglagabak iti da iti papam. Kan runaan ti amin. Rabang nalaeng nga ipas ngay munto ti ubing. Nga uray bunga ti managbasol nga ayat. Taawan basol na dayta. Kumusta ka, Nila? Atoy, papa. Nakaikadeng akon. Nga niya. Nga umadayo. Tapno maliklikak ni Remo. Kat barang nalaklak ati pan nakalipat ko kankwana. Sa tino nga ron ti panggap mo, apapanan. Ijay Canada, papa. Nasayat. Naipagkakiti kabusat mo ti parikot mo, kat kunana nga urayin na kayo diay. Uwan, papa. Paasikasok iti travel agency ti papan ko ijay iti kabiitan a panawan. Good. Kat kayat ko makasarita na yaari mo. Uray saanin, papa. Nalpasan ti amin kada Saan? Naskan na makasaritak. Kat pangasim. Saan kan nga agsuplikin ko na? Tasakit latin na kam tiimpahin nakin ka. Sige, papa. Da kayo ti makaamo. Mapan kayo, ngam kitaan nyo tirik nayo. Amangan nung umato ti BPO ijay, kat anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Saan ka ngagdanag iha? Uray, at damot ti driver ko. Una yan ang nagsakit. Di pa nang talikod ni Carla Kanyak. Isot makagapo. No apay akas ti nagbanagan ti relasyon mi iti asawa. Isot makagapo. No apay ang nagbasulak. Kim apay at tinalikodan na. Ayan dagiti Karina. Nga uray anyat mapasamak. Kat saan kami ngagsina. Awan kadit karbanga. Amang iparik na iti pamatag ko. Iti anak ko. Ada nagtuktok. Ni nga tael. Nagsubli nga tamit lang. Mapankulukatan. Papa. Nagigtot ka, nakakita manan kanya. Kwa. Tiyamong ka di katadag pa ilang niya, bro. Pasensya kayo iti lang nga kanasang patanyo, Papa. Sumrak kayo. Sanan? Ambom ka di kayat ka pagsasawan, kayat ka kabilan ka pwede pa nang lipot mo, iti anak ko. Papa. Aramidik ko makinggati kasta. Nga maawan maghanap ko. Kan makita kiti langam, kat saan nati anak ko tinadadal, ta makita ka miserable ti biyag mo. Papa. Abak mo tilandok, Remo. Asi kamot lang tinang dadaal ni tibagim. Kasta tilandok. Timot lang latin na, timang runot keng kwana. Mawatam tikat ko asawan. Papa. Pakaunandak ko ma. Aklo na. Nagbasulak. Nasaya at tamom. Ibagakin ka. Saan ko akayat ngagnanayon ti panang paspasakit mo iti anak ko? Isu nga ibaon ko iti Canada nga ayam di kabsat na. Anya. Kat nakaikadangan. Ang papa.
Tiyak kabalan ang mapukaw ti asawak. Nang runa kat tinalikod ang nakmutan ni Carla. Awan, bibiyang ko! Ha? Abay, napanunot mo ka diti posible ang mapasamak. Sakbay aliniputam ti anak ko. Papa, Gapulangan, tasan na ka ang maipaayan ni ti anak kastan tinarabid mo. Ha? pangasiyo, Papa. Urnusan mi kumati amin. Saan ko mga umadayo? Lapdan niyo ko ma, Papa. No kayat mo ang maornos ti amin, nagbalbaliw ka ang mamimpinsan. Tano ita, awan makalapad iti papanaw na. Kadura siya. Saan ko agawinan? Tamok ti sakit asagsagabaan. Gapo iti naram. Anong Papa? Lading itak. Ipamay samlangan ti babaim, tamok ang naragsak ka iti sidong na. Tano saan ka ang naragsak? Saan mo kumangin sakripisyo ti relasyon nyo nga gasawa? Anya dayto yan ang nagbanagan ti biyag ko. Dayto'y ka din ti dusa. Ganabam! Napal kayo man kaya mo, iti ayan ni Remo, Papa. Juan, nakasat ka ng yaman tasan ko kinabil. Naibagak, di pa paano di Canada, kat kaya't nakakidinalapdan. Ngam ko nakawan makaigawid king ka. Uwan, Papa. Nakaikadeng ako. Sige, Uray katawan anak mi, ang makaigawid ko makanya. isuman. Into nagsubliak. Ipagnak ti panakawaswas ti kasarmi. Nasakit man. Ngamday ta siguro ti kasayaatan ang mapasamak. Tapno nawaya kami ngagpadpada. Nangrunagad guana. Tapno may pamaysanan dayjay a babae. Ngam ko na nagsinada ka noon, iti dayjay ang babae. Awanan bibiyang ko iti dayta. Ngam, ala, putno ti kunam. Awanan bibiyang mo pa'y keng na. Kumusta ti panagpa-check up mo, anak? Nasayat mat, mama. Okay mat aman a vital signs ti baby. Anadam ti bagi. Saan ka ngagdanag? Siya pa'y laeng ti makaamoy ti amin. Agan anos kayo ko, mama. Sana bale. Adamot basit ngurnong ko. Idulin mo latan. Nay magtulaang nga igatang mo kadagiti kasapulan ti baby. Tibado na launay. Awan, mama. Kasi tinakunag. Siya pa'y ti makaamo iti agpaay kadada. Naging bagay launay. Nalabit. No dimnagak kumapay la idi kada kayo. Saan akas to'y tinagbanagan ti amin? Anak, Ngam saan ang magkidingag babawi ang nagsigog. Tintula anak kunti pangibukbukak iti panawan ko. kasano naagsublimanan day jay arimo. Uray angat araramidan na. Sana ko nga agsublikan ko na. Nga uray iso ti ama ti anak ko. Nasayaat no kasta. Kas iti nakunakman. Saan kayo abaybayan iti ipas ngay munto nga anak mo? Nakasaglanan ti amin. Oray kailangan ti aldaw ti flight ko. Ada pa'y duwang aldaw. Awan gaya. Malagip ko. Tinasikugat ni Remo. Kumusta ang man? Amuak man. Nupod no anak sinadan kan Remo. Ang sa bagay, nagsinadaman wino saan. Awanan pipiyang ko. Naibaglangan. Tanadawat ko. Iti cellphone number na. Kat sapay lakma. Tasaan ang nagsuka. Ne, ada awag ko. Saan mat anak ka phone book? Amangan no number ni Remo dayto eh. Sa bali nga tati inusar na, ta naka-phone book kanyak kisigod a number na. Song bataklatan. Hello? Sino da ka di? Sir? Madam? Ni Ella daytoy. Ah, Kumusta kan?
Kwa, nasaya atmat. Kumusta? Tisikog mo? Okay lang, Mat. Nasalon at. Good. At least, addan anak yo, kenrimo. Saan ka ngagdanag? Inted kun tiwayawayan. Nagasat ka. Tanay pa ayam iti anak. Kagday tatirason. Anang guliban na kanya. Tay iti kaano man. Saan ko amay pa ayan iti anak akal kalikaguman na. Kasta ka di? Ngam, nasaysaya at matlaang no maurnos ti amin nyo. Maurnos? Kalpasan aliniputan nak. Kalpasan nga insukat nak, iti nakay paay kan kuanak, iti anak. Ibaga kan katipod no? Ginupod kon anaming pinsan ti amin kada kami. Anya? Ngam addan anak yo. Kan ulitag, nagsina kami. Tangay awan mat anak ni. Ngampod no ti bagbagaken ka. Kasano nga ron nagda anak yo? Kabalak mat nga taabyagan nga oray awan ni Rimo. Anya? Wan. Kat saan ka nagdanag? Iti oray ka anuman. Saan kun akayat ti makisinubyan ken kuana? Kasta? Sige. Sorry No awanon ti bagam. Kasapay. Agyaman nak itiyawag mo. Bye. Anya nga tati panggap na taimawag. Nalapit akayat na apan ka no dapay relasyon nyo iti asawa na. Impatan kong awanan. Kanday tama tipod no? Anak, Patsyak nga iti panaglabas ti aldaw kat malipatak tumatlang tinagbanagan ti managbasol nga ayan-ayat mi kinrimo. husto ka anak. Agbalin ka kumaan ng tibkar para iti ipas ngay munto nga anak mo. Wan mama, kan baliwak to ti mangrugi. Ken saan ka apa-apektaran iti sawan dagiti tao kan ka kapoy tinagbanagam. Awan na mo kabasol ko kadakwada. Kan awan karbengan da amang husga kanyak. Pudno day ta anak. Tilang apo na marso ti mangadang kanyak. Nakapagkidawak mo ten iti pamakawan ken kuana. Anya pailaang ti imaya. Pinanawan ka nga rudan iti balay ta. Imay ka pailaang. Pangasim, Ella. Ikanak ko maitigundaw, ay. Pangasim, saan mo ko mapatuluyan ti pumanaw? Awan makalapad kanyak Remo. Saan mo ka di akayat? Tanawaya kayon iti babain? Tamok madlaan. Nga iso tiragsak mo. Agpada kayo anapatag kanyak. Ngamsaan kang agdanag. Nagupod ang ti amin kada kami kan Carla. Tapat check ka di pay dayta. Itapay nga dan anak yo. Kadi adayta. Ti kinalikaguma. Ti maaddaan iti anak. No kasta. Ipamay samon ti panangipatag mo kadakwata. Patyanak ko ma. Nabayagan nga awan kontak ko kankwana. Agpapanpay. Saan ka basta may sublit ipanagtalik ko kan ka? Impaay ko ti awan kaasping na panagayat ken ka. Ngaman niya ti insubad mo. Ella, Pumanaw kan. Katuray anya ti aramidam ita. Di nakmalaptan. Nang runak at nakasaganan ti amin para iti panagplay ko inton bigan. Ella. Saan ka kadi amakawawat? Saan mo ngamin amarit na ti saam nga impaay mo kanyak? Ella. Kat no agkita tantupay. Panawin laang ti makaibaga. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gusto na. Anak ko, awan pa iturog ko. Nag-sleep. Gusto na Yes. Apay, hindi mo mapasartin ka anak mo. Wan na rod mama. Alaan nyo man kiddi. Sublatan nyo man. Laan. Makatuturwak pa kiddi.
Turugan na po. Makantaan lagayam ti kayat na. Aywanan nyo man nga ron ta, iridop ko labasit, mama. Sige. Iturog mo nga rudan. Ta ipaidak iti indayon na no madamdama. Ha? Ne? Sino ang tati umay? Sika? Mabaling ka diti sumrag. Uwan gayam. Adawit ko para kada kayo, iti anak na. Nagkuna amang yagkakada kita? Pagrabang nga kamang sustento iti ubing Carla. Lading ito. Kan pangasin. Sardangan na kuman. Di na ko nariribukan pa. Pangasim. Sardangan na kunakmat. Palubusan na kuman amaming pinsan. Ay ayatan ka Carla. Kat Saan ka kadi makawawat? Kunak adi na kung disturbuan. ngam adda anak ta. Adda ka po na nga umasida kakang ka. Kat Lading ito. Ngam. Saan mo nga anak taaddan sa bali nga ama na rin? Kan saan mo nga apelyedo? Ti apelyedo na. Aanya. Wan, addan kasukat mo dito'y puso. May sa alalaki anang ilalakan niyak itilaksid tinasaan anapalabas ko. Kan awan songsong bata na itibiyag. Saan? Saan ang mabalin nga da sa bali ang makaikot kan ka Carla? Awan karbangam amang ibaga kanyak itikasta? Aywan gayan, saan ka di ako na mga ayayatan nak? Wan, amom dayta. No kasta nga ron, no talaga nga ayayatan nak. Rumbeng nga ron nga ipaay mo ti pagragsakak. Di naklapdan nga agayat iti lalaki nga ad-adda am ay kari. Kano ay ayatan nak? Patgam tikid daw ko, alipaten na kon, kan palubusan na kuman. Carla, Kang runaan ti amin, di na kuman riribukan pa'y. arig na pinatay na kun iti dayto yung inaramid mo. Apay at tinalikodan nak. Ayan dagiti karim adi naktupulos talikodan. Lading itakrimo, ngam dakkel ti tubeng day ta akari, ta saan kan anawaya. Tilang maudi ang maibagakyan ka, sublian ti asawan. Pasublim ti sigod a kinaragsak yun. No maramit mo day ta, naragsakak mo tan. Carla, Talaga na puskol ti panagrup-rup pati awanan bain alaki. Uwan, papa. Nga mala, patyag nga di panaglapas ti aldaw. Malipatam tumatla ang tinasama nagbanagan ti panagayat mo kingkwat. Aramidek amin akabala amang lipat kan kuana, papa. Naita ti rumba nga ramidam. Nakay kadeng akon. Di nak magawitan. Napasaktanak iti husto. No pa'y kasta. Saan mo ko mga isara mamimpinsan ti pusong may tinagan ni Ayat? Saan ko nga mo, papa? Awan siguro. Iti ka ano man. Saan akon nga agayan? Tawan matla ang sarbina. Saan kun tumatla ang amayted? Tinaan anay aragsat ti agbalin nga asawa. Ta saan ko matla ang amay paayan iti anak. Hila. Saan ko akayat? Ama ulit mananday to'y apagtang iti biyag ko. amok na inulbudan naklahan ni Carla. Iti panangibaga ng adan ama ti anak mi. Nagdamag at kadagiti karo bada. Ngam awan kano ti amudang asawan. Tanaganak abalasang. Anya day tuyan ang nagbanagan ti biyag ko. Aglima sakit ti arak. Kit nasaysaya at payan. Numatayak tapno agpatinggan ti pan nakadusa.
Talagang awalan pa inday ti atao. Aging gaita. Saan nakaasardangan? Isungarod nga inyolbud ko nga dan asawak, mama. Nga dan sa bali nga amo ti anak mi. Kat awan karbangan na kankwana. Naibagam ti kasta. Wan, mama. Kayat ko amagupod amamin pinsan ti amin kada kami. Kayat ko nga agsinubyanda nga agasawa. Sapay la kumaa. Tagpatinggan. Kang runahan ti amin. Saan ko kayat amariribok to ti panunot ti anak ko? Intun dumakal. Sigurado asapulan na ti amana. Nung kasapulan nga iparbuk to anatayin ti amana. Aramidak. Aniya. Wan. Ibagak a pinanawan na kami iti sikog ko pa'y laeng. Kat saan kong amo ti ayan na. Lading hitag. Nujak matong palti karik ken Carla. Nga maudin da ito eh. Sa anak to nga agpakita pa Apolos kada kayo. Nang runa iti ubing. Tapnusan ang mariribok tibiyag na. Makasarita ko mati ubing. Sakbaya pumanawag. Hanggang saanan. Saan kun ariribukan pa iti panunot na. Kan maysa, saan ko akayat nga darum so amadi iti nagbaetan mi. Nagkapuman gaya mo dito ni John, Carla. Wan, mama. Di nagsarda na. Kat, anyang arti plano. Ubing kapay, anak ko. Saan mo ko mga isra amamimpinsan ti puso, may tinakan ni Ayat. Mama, Di mo kunaan. Ani pa'y laang rimo, tilinaon ta puso. namimpinsanan analipatak. Taim pa ay ko amin a panahon ko iti anak ko. Ngam karbangam lata ti agayat, anak. Itapay adakulan ti anak ko, mama. Saan siguron? Umdasan ti anak ko aliw-liwak. Kan pangipaayak iti pamatag ko. Apay, saan ka kadi arumwar, Ela ading ko? Saan manang? Naglamin di tarawar. Ah, uwin na, winter ita. Uwan nga ron. Kat, kumusta ka na ading ko? Nakapag-move on ka matlaangan? Medyo manang. Saan ko nga amo? Adagon daway, amalagip ko, nagitinaragsak akan itumi kan rimo. Sa bagay, maawatan ka matkit di ading ko. Talaga kasta. Puta, manumot atawin na nagdin na kayo nga agasawa, saan ka di? Adon atawan tinaglabas. Saan ko nga amo? Taad-dadi ka nito. Nga umagibas lata iti panunot ko ni Rimo. Maawatan ka matkit di ading ko. Jak manam, tauri kasanot gurak idikan kwa na. Inot anagkulpa data. Bayat ti panaglabas ti panawan. Anya? Tanakunak iti bagik. Anya ko matimaanak, nagnanayon agurag. Mariribukan, kanadagsin laang ti panunot ko mana. Iso nga italit ko laangan iti apo ti amin. Husto. Nasaya at launay dayta. Ang kasano gayam ni Mark? Nakitak ti kinapingat na nga grayo ken ka. Mana, Uray kat analmatan ti kasarayo ken ni Rino. kuwa mana. Sa anak pa'y nakapangadan. No pa'y nakitak mati, kinapingat na. Ading ko, sana dakas nulukatan manan ti pusong iti sabali nga aya. Ngam saan ama punas ti amak ko mana. Amangan numaulit manan tinapasamak kada kami kinrimo. O di, ibaga mamin ken ko na. No maaklon na ti kasasaad mo, o di, nasayaan. Ngam kas na ko na kanyak ni papa iti na minsan. Tunggal lalaki. May isa kadagiti rason no apay ang mga asawa. Kat maadaan iti anak. Mabali na pudno dayta. Ang kas, iti nakunak ading ko. Ipudnom ken kwa na ti amin. No talaga ngay ayatan na ka.
awaten na dayta akinapudno. Mana, Ipaay na ti ayat nga awan kondisyon. Ha? Sika? Uwan, Papa. Apay anak ka umay ka. Kaya't ko lang na kamustahan. Kan makidamag at kuma, kan ela no simang kweten. Saan ka diya nawaswasan ti kalay sayo? Anya pa lang aga po. Pasensya kayon, Papa. Ang maging gaita, saan ang mapunos iti panunot ko ni Ella? No kumalata, adagon daway kat Kadanya. Ha! No ar-arapaapam ngagsinublian kayo pa eh. Awanan. Tamalaksid anawaswasan ti kasarya. At dan sa bali anang ipaayan na itayan na. anya. May sa lalaki aman nakawat. Makaglon iti kasasad na. Nga uray sana ang maipayan iti anakit ay ayatan na lata. Papa, Sana kaskin ka. Hindi nakman naawagan iti papa. Narukop ka. Saan mo ana panurot? Basol na nga rod no dakapuna at di na ka maipayan iti anak. Rumbang kuma na uwatam dayta. aklo nagtidak kalabidot ko. Punno, tarigagayan tayo ti madaan iti anak. Ngam nalipatam, saan nga amin akayat tayo kat matungpal. Tadapay lang ti Diyos amang ikadang iti amin. Maawatam. Aklo na. Nagdakkel ti bidot ko. Ngam saan pa'y mo't siguro analadaw ti amin. Baliwag ti mangrugi. Bumangonag. Saan arumbang adadaag ti biyag ko. Gapo iti napait anapasamag. Aga pumat lang iti mading aramid ko. Padasak mo ti umadayo. Barang no, makapanak mo't lang. Ano, maaprobaran ti application ko para Canada. Aguray ka. Saan ka di nga da iti Canada ni Ella? kumusta kayo din yan, Papa? Awan ka dit panggapyo, magbakasyon ditoy? Pampanunutig nga rod. Ngam kasaritak pa ni Nathan apanawak. Umay kayo kit din. Awan, umayak dita. Awan kayam. At naipadamag kuking ka. Anya tayo ta, Papa? Himay ni Rimoy di na minsan kadamdamagan na ka. Aniya? Saan nakakanupay ang nalipatan? Kat nariknak akasla, kayat na kumangag sinublian kayo. Anya? May salaan at taga-inap tayo ta, Papa. Dinto pulos mapasamak. Imbagag pagkadeng, kada sa bahalya ng ipayam idayat mo. Anya? Lating itik no nagparbuak. Talaga anda kayo, Papa. Kat nadlaw ko tilitay kan Juana. Basol na matlaan. Wan, kadagyaman nakta nakailiw-liwag kamadlangan. Uwan, Papa. Nangrunak at andan trabaho dito apagpalpalabasak iti oras. Kan pangyaw-awanak iti napait ang napalabas. Ano saya no gasta? Sige iha, see you soon. Bye. Bye, Papa. Masaya ang anak mo't iti relasyon mi kan Remo. Ngam di na impot. Kan sinalimot matunti ay nga impay ko kan ko. Nagbalik anak. Gapulaan iti bukod na apagraksakan. Imawag gayam ni Papa Ading? Uwan manang, kat umay ka no. Oh, nasayaat nga rodan kasta. Ni, damat nagsarda nga logan ni tabatog ti gate. Mga noon ni Mark Dayton manang.
Aw-awisan na kami ngagbuya iti concert. Oh, o di mapan kayo ha? Sige, manang. Pastragan nyo nga ron. Tag-shower kla ang biin. Ela ading ko, makita ka naragsak kan? Saan ka di? Arong mga kasta, mana? Ay katuwan ah. Awan na saya at abanagan ti biyag mo, no pampanunutom laang tinapasamak kada kayo. Uwan, manang. Dagitoy kat panubok amin. Masapula na tibker tayo lata, amang saranget kadagitoy. Katagyaman na. Tadamat ni Mark. Dakal ti may tutulong na. Iti pananglipat ko kinrimo. Madamag ko manading ko. Ada ka din nagkinaawatan niyo kin ni Mark? Awan pahay, manang. Kayat ko pay. At tingitingan anaimbang tirik na. Naan-anayan analipatam tinaglapas, anak. Nangruna kadrimo. Uwan, mama. Ngam, ada sa bali aparikot ko. Adya day ta. Di nagsardanan ti may sa kadagiti napingat nga agrayo kanyak. Anya. San ko nga mo, no? Aklonak minusan. Nagkaryak namin nga ipamaysak lang ti imatang ko kan pamatag ko iti anak ko. Ngam, agyaman naklangan ta, pinalubusan nakmatlang kan di na kun riniribok pay. Siguro, nagsinobyandan nga agasawa. Rumba nga gyaman. Tanakalapsot kan itinadagsan abasol. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam. Ay, sayang ti ayan ayat dagiti dua. Nagbanag to nga awan na saya at apagtungpalan da. Pulos na awan makunak kini Randy. Amo ka na pud nula unay kini Ana. Ngam, tsak maawatan ti kayam ko. Pulos na awan pa nagtalit na iti kayan ayat na. Kanya ti kinunam. Aw-awisin na ka ni Jirlon adumaray iti party. Uwan, mama. Saan? Ibagaklangan ken katipudno. Saan ngagtalok iti dayjay a lalaki? Aniya? Kansan kumaasikati ad-adda nga agaramid iti pakaibaba inam iti udi na? Ha? Saan ka nagtalok ni Randy? Nakunam, anakurangan ti panagtalok mo iti lalaki. Ita, sumurot ka iti dayjay a Jerlon. No, saan? Di saan? Anyan tulangan ti makuna ni Randy ken ka. Insinam ta si kamot gayam ti saan a makatungpal iti karing-kariyo. Mama. Di si kanto ti agbanag anak kababae. Agpanunot ka kumanga umunak, kan nasayaat. Sorry, Jerlon. Saan nakapalubusan ni Mama Arumar? Sige, bye. Ay, anya itang dito yung mapaspasamak kanya. Saan ko amawatan ti bagi? Tirik na. Kagurak ka saan ni Randy. Mabuti nga, ajak maawatan. Pudungan timbaga ni Mama. Rumrumwar. Asyak ti umad-adayaw. Saan kit di ani Randy. Apay anak ko nam amasaktan ka nakakita iti dayjay a lugar. Anya ti pakasaktam idinto ta nagdakkelan ti nagprogreswan ti farm na. Napaanak iti lugar, wenno iti tapaw ti turod, Mama. Apay dayjay a turod. Naku na iti kanyak. Nga iti dayjay apasat ti pagmangunan mi iti balay mi. Nga agbaling nga umok ti ayan-ayat mi. Ngam, Amok.
No aramidin ng tuday ta plano na. Saan ton asak ti kadwa ng agnaan? Madarita ka manen. Si kamot lang ti mangalalya di ta panunot mo. Apay akas na ti pampanunot. Agparparik na kanya. Akas tanto ti mapasamak, mama. Gaputa si kamot lang tinangiduron ken Randy ang mga ramid iti kasta. Aniya? Panagkunag, saan pa'y anala daw ti amin? Katnunas kanyag daw ka iti pamakawan, tanalawag asika ti nagbalbaliw. Sika ti agbasbasol iti ayan-ayat yu. Taimpakitam ti kaawan pulos pa nagtalot mo kan ko na. Agpadispensar ka. Aniya? No kayat mo adi mapukaw amamimpinsan ti lalaki nga iti naminsan, kat inayat mo. Mama? Tadagiti aramidem kat mangipakita, saan mo nga inayat ni Randy? Taawan pulos pa nagtalot mo ken kuana. Amom, iti dayta may bagap kanyak. Makunak apod no amin niya imbag ka ni mamam ganit ka. Talaga kami nasaan ka ang maawatan. Nga niya ti kayat mo pagparangam. Ami? Ako saran ni Randy. Nga amangan no isukat wano insukat na kan. Nga mulitak. Asino ti aking basol? Sika. Agdon atawan na ijay. Nasurok pa'y kitin. Naiturod mo, adi man lang kinasarita wano niya. Dayawan kami kit di. Ngam ni Randy? Tunggal agsarita kami. Tunggal umawag. Awan sang kaibagana no di si kalaang. Ti babae ngay nayat na. Kan ayatan na tong pagdiag. Ami? Ano pa'y kasta? Ada na udi nga naibagana kanyak. Anya dayta? Anya man ti mapasama kada kayo? Nakasakana. Kat na ko na kanyak. Nga amin na plano ng aramidan na. Ha? Kas kung may ti panagpatakder na iti balay, iti tapo ti turod. Ako na nga isunto ti agbaling nga umok, ti ayan-ayat yo. Aramidan na kanong. Si kantuman ti kadwa na wano saan. Awatan na asi pupuso. Kasta ka di? Kat gapo iti aramidam. Mabali na saan ton asika ti kadwa na. Wana? Mabalin asaan to siguron asika ngagpaiso. Tamis mo matla asika tinangi ko lasay ka ni Randy. Sapay na kuma, tadan pagpampanunutan na, auntie. Kumaa. Ay, auntie, ada video ko ni Randy. Sige, sungbatam. Kahit kumata makita. Wen, auntie. Hello, Randy. Hello, Randy, iho. Oh, mama. Ami. Ada ka dito balay daan, ha? Nawan. Oh, nagkasatak mo ngay mawag. Kumusta ka, iho? Daytoy, mama. Masapsapat yung panagawid ko. Anya? Talaga? Agawid ka? Wan. Hanggang after 3 months, agsubliak ta nag-extend ta kiti kontratak. Wow, ha? Ay, kasta ka di iho. Wan, mama. Ketsan ko nga mo, no good news kada kayo daytoy wano niya. O apay anak po damti kasta. 100 peso. Apay? Ngamin, mabali na 5 years jak to nagawid. Anya? 5 atawon. Depende mat kiti. Ngam, mabalin ko ti ag-residence dito iti 5 years. Wow, ha? No pa'y mabalin ko ti agawid, anyaman nga oras. Kasta ka di. Wan, mama. No agawid akman, mabalin na sarong karak ni tatan. Ngamin, awan mo't sa baling awidak nita. Ha? Kat kaano ti awid wino samput mo? Awan pa'y petsa, mama. Ngam, dalawas pa'y. Adala nga si kaswak nita. Sak agsubli. O sige, baliwag to ti umawag. Tawagag pa'y mat ni tatang. Sige iho. Sige. Agyaman kami iti impormasyon. Okay, bye. Bye. Ag sublimat laeng kat mapalin nanti ag residente ijay iti 5 atawon. Ma'am, auntie, anya ti makunay iti imbagana. Nga uri kat awan ka nung matawidan na. Talaga nga tanga awanan gundaway ama ornos ti amin kadakwada kan ana.
Mangpat gaya mo ni insan ang kal. Wen, Nakurang pa ilang atalo at taon na. ay so kanungat tibilin ti boss na. Nga magsublimot laeng kalpasan ti dua wano talo abulan ako na. Nagustuhan dati trabaho na siguro ah. Mabalin. Kasano rin ta? Te, Ti relasyon na kaniyana. Di dangatan makapagkinaawatan. ay saan ko lang nga amaw. Ta saan mo't anadakdakamat ni Randy dayta. Na mga naisumot yung may nasi kaswan. Makpayain. Anya nga tati mapasamak. Excited ak launa ya. Ngamin, sayang ti amin na panagsaldat ninsan. Noon tumutlangan ti pangisagutan na. Ay kat ikararagta ama ornos dakuma anak. Sa ira na nga at ni Ami iti balay di imawag ni Randy kan Ami. Awan metkit di ti parekot nga uray asino ti imo na nagipakaamuan na. Isu nga imayat, taada ko maibagak nga uray siyak ti akin anak iti babae. Maawatan ka. Ngamin, ti anak ko ti makita nga adda bidtot na iti relasyon da. Kat mabainak mulong. Kahit anya nga rod ti maipaay ko. Nakitag matikinapod no ni Randy kan Ana. Hangam day jay nga rod. Nagpauyo ni Ana. Ba nag-asaan ko nga ayunan, ta nagrabaw ti rason na. No pa kasta maawatan ta kumati anak mo. Taandamot ngamin nang ikugnalan na irikas di arit na kan panunot na. Hangam nagdumadag iti paspasamag. Kang runaan ti amin, saan ngagpapada ti pakinakam ti tunggal ta? Saan ngagpapada ti gasat mulong? Day ka kumamit ati rumbeng maawatan ni Ana. Isu nga umaya konta kayat ko maurnos ko dagiti dua. Uray siyak. Gamaan niya ti aramiden ta kahit adakan Ana ti tulbag. Amo nga da agar-ari manen upright kadagiti dua. Saan nga mo no asino ti sumuko? Maawatak. Kahit uray ni Ana ti nagbasol. Saan nga iso ti umuna nga umasidag kan Randy. Kasta ka di ti pampanunutam. Mabalin, iso mabalin la kuma. No saan lakit di pakaibabaan unay ti dayaw ni Randy. Tawan mo't basol na. Isulat ako man ti umasidag kini Ana. Sige. Kasaritak to no sumangpait. Ngam saan ko mainakman. Kayat ka akasarita, Ana iha. Kayat ko amaamuan ti pudno ariknam para kan Randy. Mama, Talaga ka di nga awanan apulos ti panagayat mo ken kuana. apay an nasaludsod yu day ta, mama. Sungbatan na kuma. Saan ka nga agsaludsod? Amuyo nga isutiin mo na nga inayat ko. Kan agmay may nga inak ayaten, mama. Apay nga roda kasto iti inararamid mo iti relasyon nyo. Si kamot tinang pasakit itirik na ni Randy. Mama, Saan ka kadi amasayangan iti nagbayag a relasyon nyo? Kalpasan na madaddaal nga awan gap-gapu na gapulang iti ubbaw a pamatim. Kansan kadi akanayon nga ibagbagak ken kaasaan nga agpapada tigasat ti tao. Nakasarita ka mismo ni Randy babaen iti video call. Ta saan mo mo't ngami na kahit akasarita. Pinuted mo anaming pinsan ti komunikasyon nyo. Ba nag-adirumbang. mama, No talaga ngay ayat tumakunam. Apay akas jay nga minti inaramit mo. tapno sa anak to na masaktan unay. No dumteng ti pagbutbut na, mama. Inununa am ti pasama. Kat amom kadi asumang puten. Ani ha? Kat kidawa kan ipakpakaasik ken ka. Agkidaw ka kuma iti pamakawan ken kuana. Ani? Gapo ta si ka tinaglawag a nagbidto.
Sabatin tayo ka di airport ni Insan, hangkal? Saan ko nga amo? Saan namot nga imbaga? Urayin tayo lataang rodan. Uray ka, damat ti ginatang na aban. Kapilitan asabatan tayo. Namaman pare ka tangkal. Kabarbaro kan kondisyon, di ba? Magagaranak moten ang makakita iti anak ko. Uray ko nam akanayon ti video call na sa balila ang atay personal ang makita. Un matakit eh. Ay kunak no saan kun ama uray ti panagsublina. Sus! Nyakit din na saan. Nagpigsa kayo pa ilangang girl. Uray ko may nangasawa kayo pa ya. Loko! Ano nga sawa na ipagpagamag? Tapno ang maom, dahil tila ang antem ti inayat ko. Agmay-may sa dito'y puso. Wow! Sus! Naggasa tinday di ante. One woman kayo nga rod angkal. Uri kiti na sikat ti babae. Ta sikat ti naglawag ang nagpitot. Rebel na lang asikat ti daw ti pamakawan no pudno ngay ayat ni Randy. Saan ko ang maawatan tirik na kami? Ito rayan nagtibain. Dayta ka manen. Agari manen ti pride mo ako nak. Ulit ka. No talaga nga dapay la panagayat mo kan kuana. Agpakumbaba ka met. Ami, Iwaksin pa la ta pride mo. No kayat mo maornos ti amin iti nagbaitan nyo. Nangruna iti sasangpet na. Agsarita kayo. isugat ti ko na ni mama kanyak. Ngam, mabainak launay. Gapo iti inaramid ko. Apay nga minakasya tinaramid mo. Apay nga minapulos ngawan pa nagtalik mo kankwana. Saan nga min asumi na iti panunod ko? Tinapagtang ni mama. Akalpasan ang nagtalag. Tinalikodan ti amak. Amok detan nga istorya. Ngam nagdumat ti sitwasyon nyo. Agpanunod ka kumamat. Saan mo nga isarati panunod mo? Nakita mat. Bayat ti kada na ijay. Nga oray na sakit tinakam na. Saan nga iso ti tubeng? Tapno di na intuloy aragpatan di arapap. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya, nakasagana kan asumango kan Randy. Saan pa'y mama? Saan ko amawatan tirik na? Mabainak iti bagik. Anya, Ngam, masigurado yung kati. Nga awan kadwa na asumang pa. Nga awan pa'y kasukat ko. negatibo ka launay ngagpampanunot. Saan dak ka mababalaw mama? Ngamin kat. Kat, alalyaan na ka tinapalabas. Namin na anon nga imbagakan ka alipat munday jay. Kan nagduma ti sitwasyon. Mama, Aginawag, idi panawan na kung ti lalaki ang nakasikog kanyak, asikaday ta asikog ko. kaya't nasawan. Awan at talaga ti mapagtalkan alalaki. Aging ga iti saan mo nga iwaksiday ta iti panunot mo. Awan to ti ulimag mo. Sige mama, sumuragak pa iti silid ko. Nasakit ti ulo. No kasta isapsa pamingarod ti agrobwat ditoy kada benjaw. Wandatang, tapno saan kayo unay ngagdardaras? Anad lang ti panagbiyahiyo. Wen anak, Awagak manin san Benjo, daganad lang ti panagmaneho na. Tinapatag, ket napya kayo ang makasangpat ti airport. alang harod anak ko. Then bilinin nyo kumata ang kwan, tamang partida iti may sakalding. Ta adanto pagsangpatan tayo tatang. Sige, iso ti ibagak kadakwada. Ket padasin nyo kung mga awisan ni Ate Auring. Sige, syakton amis mo ti mapan ije balayda. At akan ana no sumurot tatang. Anya nga ta, no si kanto lang ang ti mapan bangawis kan kuana. Tapambarameten akasarita ni Ana. Takayon tulatan tatang. Alawen. Sige nga ro tatang.
At alaan pitaramida. Bye. Bye! Ay, nariknak adi na kayat ang makita ni Ana. Apay, napunas ka din ti panagayat na kenkwana. No problem, insan. Nanadak ngagmaniho. Nasayat no kasta, insan. Sana kakaskin na ang kwan, kasiro. Kan, ibagam ko makan ang kwan ngagpartida iti may sa akalding. Dadapag sangpatan tayo. Sos, dayta. No problem. Ngam tay, pangyanod ko ma. Saan ka nga tanag, insan? Yes. Kastaman ti magusto ako ray may sa tinsan ko arandiya. Owan gaya minsan, napan ka din ni tatang ijay kadana? Ay, ewan sama. Nagpakada mo titay. Dumawasak lang kadaoring ko na naman. Nasayat nga rod. Ngam, umayngatan ni Ana. Saan ko lang nga mo? San nga taan na say-saya at no si kaamis mo ti mga awis kadakwada. Pang tingiti nga may tirek na. Insan, at tanto sa bala akong daway nga ipapan ko. Ay, sige, makamu ka. Walang harodan, insan. Kastapay. Bye. Bye. Sus, kalding ko naman. Nagimasan tayo papait na. Wow. Anyang katangag pa iso ti mapasamak kadak insan. Maornos da nga tati sanda ang pagkinaawatan, minagkinaawatan kaniana. Wow, day taman. Sumangpot ka gaya matalagan dito Pilipinas. Wan, kat adakan to kuma. Ay, syempre. Kat ni Ana, di mo ka di awisan? Ni tatang ti mga awis kadakwada. Wan mata. Saan ko anam namaan nga umay? Apoy mat. Ang mumot nga tan ti rason. Sige bayam. Kasaritak to, awagak. Damagat to pa'y kan tatang, no inawis ng dama maauring. O sige nga Rod. O kastapay ami. Bye. Bye. Ay, kita man lang. Kasla kaano lang na di pa pa ni Randy sa Japan. Ngamita, sumangputan. Agyaman na kabsat ngulong. Kita man lang. Nagpartak nga glabas diyan daw. Uwan nga, Rod. Ala, siya kunti mangibaga kini Ana. Isot ko na ni Randy. Naimimbag ko man no personal nga isuti mga wis kada kami. Nga maawatak matkindi. Nga masapol nga agsarita da. Nga agkita da. Nawuna Nang runa ken Ana. Tano panunutin. Awan basol ni Randy. Ta isot ng liklik kan ko Ana. Kas itinakunak. Da kayo la kuman, ti agpaspasin siya kan Ana. No siya maawatak. Ngam ni Randy ti saan ko nga ammo. No anya ti pampanunutin na. Uwan, san ka nga agdanag? Siya kunti makaamukin ko Ana. Anya? Agaw awis da para iti basit a pagsasangwan iti sasangpat ni Randy? Uwan, isuti may imbaga ni mulong. Anya kumaita? Mapanta atap no awan may bagbagada. Da kayo latan, mama. Mabain ka. Kuha. Saan ka kadi ang mailiw kan Randy? Talaga kadi nga awanan panagayat mo kan Kuana. Uwan no, agari manen, ti kina-pride mo. Mama. Sikati nagbiddo, katrumbang laeng asikati agpakumbaba ita. Saan ka ngagbain ta sikati nagbaso? Ni Ami. Anya nga tama tibagan. Hello, Ami? Hello. Amom, sumangpot ka naman ni Randy. Agaw awis. Di, mapan ka. Apay, di na ka inawis? Imay ka no ni tatang na. Kat ni mama tiki nasarita na. O di mapantayo. Saan ka kadi ang mailiw ka ni Randy? Kuha. Anya ti amok no. Ay ayat nakpaywen no saan.
mapan? Anya ti amo, nodan kadwana sumangpon. Apay asaan nga iso ti umay mangawis kada kami. Amom, Ana, masaya nga naman iti relasyon nyo. Anya? Tano panunutan, sika, di mo na mapisarita kan kwa na. Katagdawat ka ti pamakawan. Alawanan. Agpada kayo ken mamati ibagpaga. Kaputapod na umat amin nga ibagbagami. Panunutag pa'y. Kasla sa anak-anak kasagana sumangon kin Randy. Sige, kasta pa'y nga ron, ha? Dagasan ka tulangan itong bigat. Bye. Pinitap na. Aklunag. Kailiw ko launa yan ni Randy. Isula ang tiinayat ko. Ti kakaisuna. Anang nipayak. Iti ayat ko. Apay akas laawan turod ko. Asumangog kan kuwana. Oh, minsan. Abay, nakululimag ka. Pampanunutom sa mo tayo isang butam. Dakas ka di? Amok. Ngaman niya nga tangagpaiso ti reaksyon ita niyan. Siguro, mababain mo't lang ata ni ti bagbagina. No siya kinsan, maawatak matkit di. Ay ayatak. Kat sana ka nagimula iti sakit tinakam. Ngam no talaga asaan na kun ngay ayatan. Tanaming pinsan naman ta naginupad ti communication ni. Adakin ko na minsan. Kasta ka day? Nupay, is-iso lang tinakaitalimong iti kaunggag. Wow. Nakasagana ako ng mga klon iti amin. Anyan. Sana bale, agsubliak matlaan. Kat siguro, no na ito ding awanan namnama ama ornos ti amin kada kami. Amangan no, tutupakon ti Haponesa nga gusto launay kanyak. Wow ha? Haponesa? Waninsan, at da gusto launay a Haponesa a kaopisinaak. Ang kaputay ayatak ni Ana, saan ko ngayon kaskaso? Ang no talaga na po kawanti panagayat ni Ana kanyak. Ang mga no day langan na Haponesa ti tutupak. Siguro, masursurok tumat lang nga ayatan. Kunak na nakasukat kan. Ha? Kunak lakit din na nakasukat kan, kunak. Sa anak nga umay. Da kayo latan kan mama. Babaina, kadagiti kabagyan ni Randy. Nang runakan ko na. Anya? Amo dati napasamak iti relasyon mi. Asyak tinanggupod iti amin kada kami. Anya lang ang timakunada. Ngam, Ay ayatat ni Randy. Amo nga isulaan ti inayat ko. Kad nakaitalimong dito'y pusok ami. nga magsupadi ti ibagbagami ti napasamak. Tanapod no ngay ayatam. Impaay mo kumakan ko natin na anaya pa nagtalak. Ami. Oh, saan kiti napod no ti imbagak? At dati Marka. Anya ka tatimaran. Isumat lang nga iso. O naragsak nga isasangput mo, Randy, iho. Agyaman ak mama. Ay nga, saan mi akadwa ni Ana? Mabain ka no, iho. Mabain. Adda ka di rumbang nga kabain na. Kat isumat ti nagarami. Tilang makunak. Iwak simpay lang ti pride mo. No bilang ta oray saan asika ti nagbasol. Siguro, nasasaya to ran tama di balayda. Agsalita kayo tinasaya, Pudno timbagan ni Ami, Randy, iho. Talaga kahit ko akasarita mama. Kahit ko akalinawag. Takbay nga agsubli akmanan ija Japan. Uwan, iho. Kahit ko nalawag ti panagsinami. Ta iso lang tinangibaga nga agsina kami. Nga iso lang tinanggupad iti komunikasyon mi. Kat no talaga di na kon ayatan. Awan mabalin ko. Siya kung timang ibagbagakan ka. Ay ayatan nakapay lang ni Ami. Tamo kasi ka lang tinakatalimang iti puso na. Ay ayatan? Kasano nga ibaga na nga ay ayatan na? Kat pulos nga awan pa nagtalak na kanya. Ita, anya ti makunana. Napasamak ka di ti pagbutbot nga na. At tuyak,
Ngawan kadwak no pay adag gusto launay kanyak a Haponesa. Ngam saan ko at tinutupan. Tanipay laan ti ay ayatak. Kasta tinasauna kada kami kin tita Auring. No kayat mo asan na mapukaw ti etam. Masapong nagsarita ka naglinawag kayo. Ang sublilatan iti pinanawan na dyan. Dayta ka manen. Pudno, ti ibagbaga. Apay, talaga ka ding awanan ti panagayat mo kan kuana? Uray ay ayatek paylaan. No, addan Haponesa na. Adda ka di maaramida. Iso nga ron nagsarita kayo na sayaat. Saan kiti akas tapugpog to amlatan? Agyaman nagta kinasangon ak matlangan, ana. Kahit ko lang ang malawagan ti amin. Saan ngagtal na ti panunot ko? Aging gay ti awan nalawag asaritaan ta. May papaniti anya. Nasurok ka tawan nga awan communication ta. Nasaktanak, iti pananggupod mo iti amin. Apang kontak ko kan ka. Dayay mo ti rumag. Tapno sa anak amang namnama iti awan. Kun sa anak amasaktan. Nudong-tong to ti pagbutbut nga amapasama. Kat, napasamak ka di? At tuyak, ana, awan surok kan awan kurang na. Tilaan kahit ko ama-amuan ita. Adda ka di pa'y panagayat mo kanya. Ha? Saan ka asidiran? Ngumiti ka awan panagtalak mo kanyak. Ngam tinagbutbut ngam. Kat si kamot lang tinagaramid. Ang umlipatan tadaytan. Ti kahit ko lang ama-amuan ita. Ay ayatan na kadipay, ana. Randy. Pakawanin ako. Awan. Aklo na. Siya tinagbindot. Tinagbasol. Amo makasikalaang day ayata. Pakawanin ako ma. Ana, Kati saludsod mo kanya. Noy ayatan kapailaang. Isublikan ka dayta sa lunsod. Ay ayatan nagkalipay. Uwino. Addan kasukat ko di ta puso. among asikalang tinakaitalimang dito'y puso. Iso nga uray at dadagiti dimtang asulisog kanya. Linabanak, ana. Sa anak apulos ang nagbalbaliw. Randy. Gaputay ayatan ka unay. Saan ko akabailan timang lipat kan ka. Tipan nakapukaw mo itibiyag ko. Kasta ama. Katulita. Pagkawanan na kumaitipintun ko. Naamiris ko. Ate Aya. Kakibin na. Di pa nagtala. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.